Alhamdulillah, berkat nikmat dan rahmat Allah nan diberikan kepada kita sampai kini kita masih dapat sujud kepada Allah, masih bisa kita berzikir, masih bisa kita bertahlil, bisa kita bertahmid dan bisa kita berdoa. Itu tandanya nikmat Allah sarato jo kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi kita yang sangat mencintai kita, sehingga beliau relakan dirinya bertaburan darah dan bermandikan air mata, berjuang menegakkan akidah, semuanya dipersembahkan untuk umat, untuk kita. Jadi banyaknya kita berselawat ke Nabi, itu lebih gadang dapat dek kita daripada Nabi. Contoh, berselawat awak sekali kita doakan Nabi, berselawat namanya anak kecil Nabi sallallahu alaihi biha asyarah. Allah berselawat kepadanya 10 kali. Wa huta anhu asyara sayyiat, dicampakkan dosa 10. Wa rufi'alau asyara darajat, diangkat derajat 10. Labarado lah 30. Padahal Nabi didoakan barakali. Satu kali Nabi kita berselawat ke Nabi 30 langsung dapat de awak. Mana banyak kawak lapehnya daripada ke Nabi. Coba bayangkan. Padahal nan sabadanya, andaikan dak ada imbalan, indakna kita bapahalo, harusnya kita berselawat ke Nabi. Sebab ndak tabaleh dia awak jasa Nabi itu, ndak tabaleh. Jadi mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi umat Nabi Muhammad dan akan mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin. Jamaah sekalian yang dihormati, kita di atas dunia ko bukan mati kai duit, tapi kita ko idui kah mati. Itu mangkuawak mengaji. Kok mati kah idui, tak perlu awak ko mengaji dah. Tapi awak idui kah mati. Nan iduitnya kan Allah kini apa tinggal mati. Jadi mati ko kama pai iduit ko inyui kui antari. Kama jo hiduit ko pai dihikuikan dek mati tarui. Batun sebab abi hiduit ko mati le. Jadi kalau nyo ndak mai kui diimbau le dulu mako katibau. Atau mangkonyo ikuyan iduit ko taruh dek mati ko. Kama jo pai hiduit ko mati ada di sidan. Sebab ndak ada selingannya antara iduit dengan mati. Adisiko kita marasuan nikmat Allah Ta'ala ko. Cibolie. Mulai tubuh keluar dari kandungan ibu, itu basamu dengan roh, ada banyawa. Mulai bayi kita baansua gadang, tubuh na baansua gadang ko selalu diikutkan dek nyawa, sehinggalah sampai pulau tua diikutkan dek nyawa. Waktu aja sampai bilangan sudah, ndak minta permisi nyawa ko katubuah doh inyopai. Sajak mulai ampe bulan di dalam kandungan tubuh bakawan jo nyawa,
keluar dari paru ibu tu buah setia jo nyawa. Salamuku nostalgia kehidupan tu buah itu jo nyawa. Waktu sampai janji Allah Ta'ala, dado mengecek ge nyawa pai ka tubuhan. Anyo tando ejo nak kita caliaknya tangan balipe kadado tubuh maunjua di tengah umah orang membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalaulah roh pulang kepada Allah, tubuh dari tanah pulang kepada tanah, ibaratkan camin. Kalau kacau lah hancur, nabi kai kacau ku gunung nak boleh. Haragonyo bingkai kacau selagi kacau ku ada. Apa kacau lah hancur lebur paliang-paliang nani koko tertempak kasut duit tercampak ke belakang. Muka suiknya barana rancak tubuh nan kita pakai, kalau roh dari Allah lah pulang kepada Allah, dicabian kapan di kalian pakubuan akasinanlah kita kabado. Itulah sadoenyo sandiwara dunia konan kita pakai. Ndak kabasuo lai salamualaikum. Jadi wajar Nabi mengecek, cukup dengan kematian itu menjadi pelajaran bagi kami. Sabalun kita mati, akulah karajo kita. Kita dulu berjanji di hadapan Allah. Janji itu bahasa Arabnya baiat. Batali dengan guru yang bersanad insya Allah sampai ke Rasulullah, sampai kepada zat Allah. Bamang ko paralu kita berbaiat, paralu kita mengaji, karena baiat ko firman Allah di dalam Quran surah Al-Fatah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya mereka yang baiat akan engkau ya Muhammad, seolah-olah mereka itu baiat akan Allah. Jadi berbaiat kita jo Nabi lasamo kita berbaiat dengan Allah. Nan Nabi itulah meninggal, mangko dipaciklah kata Nabi, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kok meninggal dan punya cari warisnya, kan ya betul nak. Celia orang kematian sama meninggal, orang tua tuntut kepada ahli waris yang bersangkutan. Kok bautang nama meninggal aku siapa dicari waris. Jadi waris Nabi itu bukan orang banyak pitih, bukan pejabat tinggi, bukan bisa mata etongkan alam koda. Yang waris Nabi itu kata Nabi ulama. Itu mangko dalam kitab Mukhtar Ahadis An-Nabawiyah, Rasulullah pernah bersabda, akrimul ulama'a fa innahum warathatul anbiya wa man akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Muliakan olehmu ulama, sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Siapa yang memuliakan ulama, dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Jadi cara kita memuliakan Allah dan Rasul, muliakan ulama. Jadi tunan waris Nabi. Jadi kalaulah dapat basobok jo waris Nabi, maka dikiaskalah ayat ko tadi. Siapa yang baiat kepada ulama seolah-olah baiat akan Rasul. Siapa yang baiat akan Rasul seolah-olah baiat akan Allah. Jadi nanti go atur rahmat daripada Allah, syafaat daripada Nabi, barakat daripada guru. Nado barakat daripada mama dah. Nado barakat daripada ayah dah. Nado barakat dari penghulu dah. Nado barakat dari guru. Itu mangko baguru. Cik lai kita ku dituntut berguru
karena kita kolah kudian. Kata Nabi, kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakum ma amakana ma Allah fa innahu yusiluka ilallah. Adalah engkau sampai kepada Allah. Jika engkau tidak sampai kepada Allah, sampailah engkau kepada orang yang sampai kepada Allah. Orang tu yang menyampaikan engkau kepada Allah, itu guru. Awak berurusan jo Allah setiap hari. Caliatlah mahango awak rosiana dipakai Allah, dirui udara siana dipakai Allah, dijunjung langit siana punya langit, dipijak bumi siana punya bumi Allah, bagi rezeki wak sia Allah. Jadi setiap waktu kita berurusan jo Allah. Jadi kuat dulu orang mengecen mengaji pakar Tuhan gilo, orang nindak mengaji itu nang gilo. Masa orang jo Tuhannya gilo, tambah rancak lahnya. Allah tu bananya menyuruh dake kayaknya, iya tak? Allah tu nama nyuruh. Kok kecek Nabi mutuma awaludini ma'rifatullah, awal agamu mengana Allah. Kalau ndak tentu de Allah, jangankan beragama, awal sajo alulai. Jadi kita baiat ku ado mempunyai adat, ado pakai kain putih karena kaji kita kaji putih. Kita meninggal dibungkus jo kain putih. Mudah-mudahan di hari kiamat wajah awak masuk ke dalam rombongan nan putih-putih. Karena di hari kiamat kecik Nabi, kecik firman Allah, yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari ini putih beberapa wajah dan hitam beberapa wajah. Jadi di hari kiamat itu wajah dua wajahnya. Hitam-hitam bana, putih-putih bana. Hitam manih ke tak do dari kiamat tu dah. Nantakah bantu awak. Kau hitamnya yo mana hitam pundam, kok putihnya yo bantu cahaya. Adi minta awak mudah-mudahan rombongan dan putih kau. Baamang kau pakai camin supaya jaleh nan dituju. Kalau kencong talak kuang awak, apa nan dicari? Pisau ku atau camin? Nak pisau dah diri, nak kencong kau tak? Ana mencari kok kabarin cu awak siana dicari camin. Kuna rancak badak awak siana dicari. Tujuan awak mencari camin apa? Kok kencong jaleh di palu, kok badak naindak batumpuak-tumpuak beko bisa supaya dah data. Kok rencu kok tiba ge kai duang beko kan itu awak barincu ka bibi kirui duang nan tau soh kan itu diatur muka sui supaya jaleh. Jadi tembak ba alamai pandang ba tujuan. Kalau kita yang menyembah Allah, yo tahu kita de Allah tu. Di maka mungkin kita sampai kepada tujuan samantara nan dituju tu awak ndak tahu. Di maka mungkin ada hasil kita menembak samantara nan ditembak tu awak ndak tahu. Di maka mungkin sembah kita kepada Allah ko sampai samantara nan disembah tu ndak jaleh de awak. Kita mengecekkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau berarti hadir Allah tu. Bukan akan dia, tapi akan engkau kami menyembah, akan engkau kami minta tolong. Kalau pakai engkau kita, berarti Allah tu hadir. Kok you hadir Allah tu, ma Allah tu. Aku guna kita mengaji. Oh dinia yang di muka, apa nado Allah di belakang. Oh diniatkan sebelah kanan, apa ndak ada Allah sebelah kiri. Oh diniatkan di atas, apa ndak ada Allah di bawah. Kata Imam Ali akeceknya Ibnu Hajar Al Asqalani, wallahu munazzahun al jihati situn.
Allah itu disucikan dari 6 penjuru, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Tapi nan Allah tu mana? Muhitul lil alamin, meliputi bagi sekalian alam. Jadi kalau kita badai, ba'a kita tahu de Allah. Caliak kata Nabi, man arafa nafsahu pakat arafa rabbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, orang kenal akan Tuhannya. Yang dipelajari dulu diri. Mana diri? Nan diri tu tubuh nan kasa kembali ke tubuh nan alui. Tubuh nan alui tu jua bernama insan hakiki. Insan hakiki ku nan sabana bana insan. Nan tu nak kecek diri. Berarti nan diri ku apa? Anak orang Bukit Tinggi anda pai kata nasirah, kalau dikaji pakaru diri indak bauri indak badarah. Inyo meliputi sekalian tubuh nan ada, tapi indak bauri indak badarah, indak balimpu, indak barabu, indak bauta, indak babana. Warnanya nur yang putih ajaran yang alui meliputi sekalian tubuh yang kembali ke nur Muhammad sampai tajali sifat zat yang bernama Allah. Adi rasuan dia waktu. Kalau lah tahu kita de diri, tahu de Tuhan, karena tajali sifat Tuhan tu di diri itu. Bernama hayat, ilmu, kudarat, iradat, sama basar kalam, yang bernama sifat ma'ani. Situ tajali. Insya Allah, kalau lah tiba kita de diri, maka tahu de Tuhan. Adiri wa pelajari masih baik ma'ani nan tajali nan pertama hayat wa idui awak kanan idui hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Berarti awak idui kini awak lah idui, berarti hidup jo hayat Allah. Tu caranya dulu. Sudah tu ilmu mengetahui awak nak punya ilmu Allah, ilmu ikut, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Berarti tidak ada punya awak. Kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Alai kalam Allah, kalam aku, kalam Allah. Nama nona di awak. Ada punya awak nan tujuh tu. Siapa punya? Allah Ta'ala. Nan tujuh tu ada awak pun tak? Ada. Berarti kalau mulai tu nan tujuh tu punya Allah, nan tujuh tu ada di awak. Ya tak? Nan sifat Allah ku juzat Allah nak kaba pisah. Karena sifat tu badirinya dia tezat. Azatu wa sifatu wahid. Zat dan sifat adalah satu. Kalaulah ada sifat Allah jawab, berarti ada Allah jawab. Di sekolah kita mengaji inyo cie tapi dua. Bah cieknya di mawujud awak, di sinan ada Allah. Tapi dua, nan Allah tetap Allah, nan awak tetap awak. Allah ndak kama jadi awak, nan awak indak kama jadi Allah. La yasiru rabbu abadan walal abadur rabban. Tak mungkin jadi Tuhan menjadi hamba, hamba tak mungkin pula jadi Tuhan. Maka kita mengaji, insyaallah tahu kita ada Tuhan. Tapi catatan ada, tafakkaru fi sifati wala tafakkaru fi zati kece Allah. Tafakurlah kamu pada sifat aku, janganlah kamu tafakur pada zat aku. Jadi pikiran bantu zat Allah. Di awak takah tulus adoanya. Kalau la taraso awak masin kena dicari jo garam deh. Memang nama masin tu garam. La taraso manih awak di dalam ayat kena dicari jo gula deh. Nama ni itu apa? Awak bantu gula dah awak nak para luar tor manih gula. Akan aku nak bantu itu. Indak nado tu buah gula di dalam ayat lain taraso manih. Lah senang gula tu. Ya tak?
indah na nampak zat garam di dalam sambal lah terasa masin garam tu. Dan kita memikir-mikir ba'a bantuan Tuhan dalam sifat 20 Allah tu mukhalafatul lil hawadis, berbeda bagi baharu. Aku nak kacau sudah tu pakai pisau ganti yang putih biang katang buat supaya putih maripai kepada Allah Ta'ala tu kita pakai pisau. Sarancak tu asam tadi dia dulu je pisau putih pun dah ba'a bantu asam tu putih di pisau takah tulu ne putih makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuat dai ke? Jadi tanya lu hadis kuat dat kau pakai hadis saduh ya. Aduh yang bertanya kamu madis awak di Minangkabau ko menyapui marapulai yo pakai cara no, yo pakai siriah dalam cara no, iyo pakai sadah juga biaya gai iya tak? Kalau tidak pakai cara no lai tabau marapulai coba di saya madi cara no tu cibo nyo adoh orang ko sakete hadis di malo kata lo jo hadis jo sadoe nabi ana di makan gandum awak makan apa coba di saya kadoh lu orang kau sakete mengikut nabi batu mengikut nabi, tapi kalau hukum adat tak bisa mengikut nabi dah. Nabi orang Arab dan awak orang Minang maka mengikut ya baku nak Arab lu awak. Tapi kalau hukum syariat ayo nabi nak kena ikut Al-Quran dan hadis. Tapi kalau hukum adi atau hukum adat pila jaleh di malangi di yuang sinan bumi di ma gantiang ayat disawat situ gantiang dipatah. Jadi di mana saja kita yang adatku pasti berbeda-beda. Jadi tanya hadis aku adat bang aku pakai alat pakai pisau gantiang putih biang tambuk. Awak harus sampai makrifat kepada Allah, harus jua kita bermakrifat ke Allah jo Allah. Syekh Zinun Al-Misri pernah ditanya, ya Zinun bima arafta rabbak, wahai Zinun dengan apa engkau bermakrifat kepada Allah? Dijawab di Zinun Al-Misri, araftu rabbi bi rabbi laula rabbi lama araftu rabbi. Ambo bermakrifat akan Tuhanku dengan Tuhanku, jikalau tidak Tuhanku aku tak bisa mengenal Tuhanku. Jadi awak kenal jo Allah tu jo Allah, kenal ka Allah jo Allah. Kalau nak bisa tahu kita mana Allah. Jadi jangan disambah jawab tahu nama nyambah tahu lu awak. Tubuh nak kasar ko dipasambahan kan. Nama nyambah tu supaya Allah nan tajali di diri awak. Tampe menyambah nan sabana diri nan kembali ke Nur Muhammad. Nan disambah zat Allah nan laisa kamisli sayun wa wasamiul basir. Nan dipasambahan ko tubuh nang kasa dijadikan nan alui. Baca rumah jadian usaukan saruang na masuk pisau, ijan pisau masuk saruang, insyaallah jadi. Sudah tu alai pembarasiah supaya barasiah zahir pakai sikit kusui selesai karuah janiah kayona. Kalau kusui ambui awak pun nak dicari bundar gigi apanya sikit. Kalau agak parah apa kusui apakai agak jarang ya tak apa lagi ambil panjang. Kalau sang enek kusui apakai nak rapi hanya dua sikit kau ado jarang ado rapi bama kota keko ado nala parah kusui nama ngaji kini kau lagak kusui tonton rapi lo deh. Ado sang enek kusui nya aku main tu mako saparo jarang saparo rapi sudah tu paham ado nalah rapi paham kita kini kau ado nan jarang jo baru tapi alhamdulillah tak pakai sadue gambar aku nak termasuk ke kau orang parusi nak tahu suaranya sikitnya gambar nak dah lah
Kemudian kita pakai limau tu mabiang karek muka suye kita kan mempunyai dosa bantu karek di barasian dek limau, mudah-mudahan takah tulu dosa wa abih diampuni di Allah Subhanahu wa taala. Makan siriah sudah dimakan langsung taraso kaleknya, mudah-mudahan mengaji ko disabui kini tarasolo kini jangan ditunggu besok. Itu hadis badalia kato babisa banasakah kece orang piaman jadi de awak kolah nan dilataan di siko pertalian kita itu adat nani sie baa tu mana kita baca tadi anak kita baca tadi kita bajanji 7 perkara. Nam pertama raditu billahi rabba, awak reda Allah tu Tuhan. Iyo kita mangko lama jo Allah ko apabila tahu. Kalau indak tahu awak ndak do tarasul lama jo Tuhan kada. Mu indak tahu cibola awak kini berjalan-jalan mencari alamai indak tahu de orang tu ndak lo tahu. Coba antah Sumatera Barat, antah Riau ndak tahu. Coba cari. Kundak latih awak dibuenyo sementara nak dicari indak jo. Lah basobok nak dicari awak ndak lo tahu dosia nak dicari itu. Ko nampak yang bahaya. Jadi awak dituntui de Allah Ta'ala tu tahu awak jinya sehingga di dalam ihsan anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, bahwa menyembah engkau akan Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak mampu melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Iyo nampak de Allah awak. Sagadangku awak nak kan nampak de samui hitam di dalam nangkalam dia teh batu hitam. Barakali gari kakinya barakalin turun naik napasnya jaleh de Allah Ta'ala. Apa lagi awak nan taunggun sagadang-gadang buah. Kan yo daa. Baalo nak kailang de Allah ko. Jaleh de Allah. Itu. Tapi dituntut yang pertama baa indah Allah tahu kawak tu dah. Yang pertama seolah-olah engkau melihat Allah. Awak dulu nanti Allah tu lah jaleh jo tahu awaknya. Tapi nak kita tuntui awak dulu melihat Allah, bermusahadah dengan Allah dengan mata batin, bukan mata kepala. Pandang Allah tu dengan mata batin awak, hadir Allah tu jo awak, tapi dengan catatan jadi nisbahkan di mana anyo meliputi rasakan dakik dengan Allah sehingga garak dan awak garak engkau hayat Allah hayat aku hayat Allah sendirinya lenyap sipai aku nyatu sipai Allah pada umpilahi baka umpilahi lenyapkan keakuan awak rasakan keakuan Allah. Itu kalau indah sirik wadai. Apalagi kok sebagian kaji de Allah mencari Allah asai gue nyolo nak menjadi tuan Allah dia nak bersuruh-suruh je awak je lah Tuhan lain je laikin kemari mengaji nak kecil lah tenggih kaji de Allah tenggih kaji dulu menjadi orang diangkat menjadi tuanku mengaji je taruh kira lah suang menjadi Tuhan kok ditanya kada ke inyo aku kaji tinggi kau buya waswaklah menjadi Tuhan kau. Kalau dia mau bukan kaji tinggi indak baswo de emanan Tuhan biarlah latih dia mudia asing gua wak jola Tuhan lain je atuna sebenarnya sehingga batahnya orang aku na Tuhan itu mangko siria iko berarti kan tahu de inyo tu iko berarti tahu de inyo iko cie Tuhan cie sirik nan sirik tu lebih daripada cie sehingga di semua semayang tak semayangku kama Tuhan semayang aja malu Tuhan menyembah aja ku
ko adona basobok iko nan dikatakan Mu'tazilah. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang seperti ini lebih baik dibunuh daripada membunuh orang kafir 200 orang. Orang kafir 2 tuih encak na seorang ko dibunuh daripada bunuh orang kafir 2 tuih. Cuba jangan ko lah sesek menyesek engkau. Bukan tinggi kaji kalau lah sampai menjadi Tuhan. Indak masobok Tuhan tun asenggu inyoh jun menjadi Tuhan lain. Sumayang mangana aja lain. Nak sumayangku bicara nama tuai. Sudah sumayang aja. Sumayangku dua tagak dua lundulai. Berarti Nabi Muhammad tu lundulai Asiawe. Akan babahyo tu. Jadi barapun kategi kaji nan awak tetap awak. Nan Tuhan tetap Tuhan. Makrifat nan paling sampai kepada Allah Nabi Muhammad sampai gambuang kakinya dek beribadah sumayang kepada Allah. Awak lun manga-manga. Ajan sampai dek mengaji ko mapagantian sumayang. Dulu sebelum mengaji rajin sumayang. Adi bae mengaji lah dapat kaji lah mako berhenti. Ana usah je satu mengaji dak pokok lai sumayang. Nan mengaji ko manga untuk mempalamak sumayang, indak untuk mempagantian sumayang dah. Atu hati-hati awak. Nyo banyak lo kini ko urang umai pun banyak lo, jamaah banyak lo. Sebab orang lah malih jo sumayang. Kini dulu kaji mengecen dak ba dak sumayang. Tu yang berkaja-kaja orang mengaji kenyo. Orang lah malih jo kira do solusi kira aja. Pisah raya dah aja. Batun menjadi Tuhan dulu. Jadi ada orang ada ambo dah lah sobok orang basuo dah ambo sumbayang kudu duk tagak jo alun tu le buya je kamu nyoba buya lah kamu tando makrifat lah putui adi piciang jo mato sudah sembayang ina kecemo ko takah tu bantu buya tu nak putui makrifat hanya putui saraf sarah buya na putui ayo takah tu bentuk sembayang. Tapi kalau makrifat nak putih, semakin putih makrifat seorang manusia, semakin hebat sujudnya kepada Allah. Tu tanda makrifat lah putih. Tapi kalau memperhatian sumayangnya salah putih. Nak makrifat nak putih terus saraf. Tu lah kencong. Jadi awak kuat hati. Masa awak pai ke rumah orang, tiba di rumah orang tu nak basobok orang tu rak apa kecil awak punya rumah tu nak turun tuang awak. Awak berjalan ke rumah orang, tiba di rumah orang tu apa kecil awak punya rumah. Awak berjalan ba anak tiba jo Allah. Sudah tu awak lah menjadi Tuhan. Malu amuah. Nyoba makrifat kepada Allah. Kok Allah meliputi awak di siku, kok nampak aku awak ndak Tuhan. Nan Tuhan tu ndak teraso aku awak atu di sidang Tuhan. Tu. Jadi ikulah gunung kita batali. Bermohon kita kepada Allah di hari kiamat ku nanti kita tali batali. Egang maegang pacik bapacik. Samo takah baiat sabanta kau. Ambo bapa cik lo ka guru ambo. Guru ambo tu bapa cik lo ka gurunya. Guru tu bapa cik lo ka gurunya. Guru sampai ke Nabi. Nabi sampai ke Jibril. Jibril sampai kepada Allah. Jadi Allah nama egang sia nantara so tempe bapa cik ko tadi. Jadi di patiak gardu lampu ko langsung idui sekali bola walaupun bola ko jauh. Dengan catatan adoh batali tapi jan bola putih. Kalau bola putih sagadang pangkalangan na kabel anak bola tu ndak jo kai duit dah sebab ndak kabel nan salah dah bola na putih. Tapi kalau le bola ndak putih lai batali jo kabel ko barana ka jauhnyo nan lampu tetap idui. Kita kalah bajarak jo nabi kena. Kalau jauh jarak aku gunung kita
berbaiat di hadapan guru, jo guru berjanji jo Allah iko mempatawikan kabel, mempatawikan kate. Jadi kok jauh nalah kok lai batali idui bola akulah gunoi kita baiat guru ka guru, guru ka guru, guru ka guru sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesilah tarikat tu nyo ndak mati, anyo berpisah nyawa dengan tubuh itu saja. Doa mereka waktu di alam barzah lebih kuat daripada nyo waktu hidup. Jadi guru-guru tu lebih kuat doanya di alam barzah daripada waktu hidup. Kalau nyo waktu hidup ndak basobok jawab do kalau wak ndak juinyo. Tapi kalau di alam barzah di mana jawab nyo tahu. Aikulah nama menguatkan kita ba'a supaya bermakrifat kepada Allah. Guru ku nama giah doa. Itu dan silsilah kita sampai kateh bernama tarikat Syatariah naniko. Jadi ibu bapa sekalian, aikulah nan paralu de awak nan baiat tadi. Tu nan pertama awak reda Allah menjadi Tuhan. Kemudian awak reda Islam menjadi agama awak. Awak lah reda pula Nabi Muhammad menjadi nabi awak. Awak lah reda pula Quran menjadi imam awak. Awak lah reda pula nak kalimah Ka'bah menjadi kiblat awak. Awak lah reda pula guru tu menjadi guru de awak. Awak lah reda pula orang beriman saudara awak. Anan tujuh kolah nanti nak ditanyo de mungkar nangkir di alam kubur. Tujuh ko nanyo tanyo. Jadi awak ko lai berbaiat insya-Allah. Sungguh pun lidah nama ngecek tapi seluruh tubuh bawa kia kepada lidah. Nanti di alam barzah namului ko ndak menjauh dah. Sesuai dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, berbicara tangan mereka, naik saksi kaki mereka apa-apa yang mereka usahakan. Jadi walaupun mulut ditutup, tangan mengecek karena tangan kulah bapacik lah berjanjinya satunya berjanji dan tujuh aku tadi. Sabuk tanganku lah berwakil kalidah kalau di tanganku ndak ada kalam. Itu nyo lah berjanji. InsyaAllah nyo jawab kaki menyaksikan. Jadi salah satu baiat ko memudahkan pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur untuk menjawab di awal. Itu. Jadi itulah surah sakete nan tentang baiat ko tadi. Mudah-mudahan kita seluruhnya janji nan tujuh tu kita sempurnakan. Ya tak? Tapi kalau faman nakasa fa inama yang kusu ala nafsi. Siapa yang mengusui janjinya mengusui dirinya sendiri. Awak nak mengusui seorang. Nyo sia nama gali lubang, sia nama doso, nyo na diazab. Tapi waman aufa bima ahada alaiullah pasayutihi ajaran azimah. Siapa yang menyempurnakan janji, Allah agia upah sagadang-gadangnya. Dia di dunia manis dengan Allah, di hari kiamat insyaallah sarugo Allah tampai awak. Ma janji nan disempurnakan tu nan dibaca nan tujuh tadi. Kalau yo Allah tuan awak sujudkan diri kepada Allah. Tun sujudkan diri kepada Allah. Kalau yo nabi awak pakai syariat, jago sunnah, banyak berselawat. Islam agama awak bara rukun Islam karajon awak. Mana sabana Islam menjunjung titah Allah, titah Rasul dan titah guru, menjauhi tagah Allah, tagah Rasul dan tagah guru. Itu nak Islam. Jadi Allah, Rasul, guru. Guru. Kemudian Quran. Bukan Quran nama ikui awak, tapi awak nama ikui Quran. Ka'bah jangan ditukar-tukar kiblat awak.
Kemudian jo guru awak ijan ingkar ka guru, jan kianai, ijan melecehkan, ijan melawan, banyak mah. Kok sabok nang kecil Nabi manistakhapa ustazahu ibtalahullahu bi thalasin. Siapa yang meringankan atau menentengkan gurunya, Allah beri 3 bala. Mana 3 bala? Yang pertama daka rizkuhu, sampai rezakinya. Nang kedua wanasia ilmu, lupu ilmunya. Nang ketiga yakhruju minad dunya bighairil iman, keluar daripada dunia tidak membawa iman, tangga iman kamati. Kunang paling babayok sabok nampak tanggungjawab awak dah doh rezeki laya doh, tapi pangana sampai ya ilmu lah lupa. Nampak yang babayo nomor 3 gua kunak jo iman awak mati, batal sahadai, batal Islam, batal sumayang, batal puasa. Itu maka Sayyidina Ali pernah mengecek, aku rela menjadi budak bagi orang yang mengajari aku ilmu walaupun 1 huruf. Tu kecek Imam Ali lah. Kemudian orang beriman saudara awak, kok saudara tu samu jo cacik jange, kok ditapuak tangan awak sakit, mungkin dek kawan sakit pula. Jadi jangan bahagia awak mencari kawan awak sengsara, tapi mendoalah kita kepada Allah ba'a supaya kawan awak bahagia. Sanang kawan jangan awak iri, malahan kita berdoa kepada Allah sanang hati awak mencari orang ko sanang, bukan sakit hati awak. Sabok nanti orang tu nanti diagiakan Allah ndak kati boge kawak, rezeki alang indak kadi musang, rezeki musang ndak kadi alang. Jadi ndak doh guno iri ke dah untuk mabihkan ibadah je nya. Ibadah lah habis hasilnya ndak doh.